kandi ejin program yitu Nyamurungi ejin program eyo muhinji no mulisa ninjira no reba nifubu tukombe kwijo hati nyemeriro mu famu rugogoma nora n'ekikwizo kinkwasire kokumbe nabagambire ngutsa kuba tutayayo mu district ya Mtoma kandi abanyangu no mu Bulembo Kigarama kandi ejinesha ngo muri bitereko turyo mu district ya Mtoma ni district ya Sazirwari Bushenyi hatobwa hata nene operating yonka nka district kandi mazire myaka mingi eizire nekura habwe bintu bingi kandi cyumwe hari ebyo nebyo buhinji no bulisa ebase kuletera Mtoma district yaza arurengo hati orweroho erizoba tuza kuba tutayira omugurusi no muhinji kandi ruranganwa omuri bitere kwaha ayino muserugwe bikwijo tinka gureba hoga ntambwire nareba bahinge bikwijo no bababine ka eka kamwe bubiri waine ishamba erintuyeti ishamba kandi ebikwijo bitari kubihinga kubirya nabihamu eshande ajihamu waraji value addition kongero mutindo abihingwa byeye wakashara mu kuhinga bikwijo akabikora mu waraji so ntiza kuba nituleba process ejo ekikwijo kirugame shande nuzire munonga konkani kiza kitakuhinduka waraje kashara kandi ukashangane sinza abantu nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata muitaka iwe twegite ho turemboze nunjejo engineer twakwakira Sky TV aramusi habari yo batureba Uganda yo natobwe kutira hamisho rero tucyotandike program yitu nashemerwa omwami Edmond principal farmer umuhinji rurangano wewe kuja kontaya ira no kura projects zanje amazina ni wanyata Rukundo Henry engineer uri engineer wachi civil engineer uri civil engineer ibyo byono kabyegeka yiya wishebuta kawaza kwinga kokura kono pakasa kandi utaha kuza kugira ki gukora biwa pakisi yes turiyo mu bitereko wagira ngo cyaro nico kiha district niye abantu bongere kumanya batwegita ho kurwo mu district sizo ko bunoza ni Uganda abantu barzaruwa mbale nahandi village y'intu bajeto mu Burembo nyashango mu ruko rwa Kigarama egombora ni bitereko ruhinda nose turiyo mu constituency ya Right Honorable Thomas Tayebwa wakimanya ngeno ito tukatunga chance twagira Honorable Thomas Tayebwa nitumwesimisa natwabura natugambira ibintu bye ntunguka nkahura kuno mukamuko byaganda mazina ni rukundo kandi nimuzahura okay abariyo batureba Sky TV na nabagambire tugaramisirizo mu ishamba rugogoma rye bukwijo niryingana ki ishambe rya ezinika acres nkitano zebikwijo konkani party yabici ni bice munonga habinde bikwije bitwini byona wabigitano wasa kugira abikwingana ki nka acres nka 20 nareba kashoze nkashuma katemba so tugambire mbozi yebukwijo twatandika suta kwinge bikwijo kaburu bwire ki ekiteka teko cyo kuzo mukwinge bikwijo kabire rureya wiza wakihahi tukatwina ho munywani witu bamweta rya musha Kongo akataya yiraho muri Bunyoro ko yagira kwija kurwa kupakasa yashanga yebikwijo birimo variyo yatwegesa kubihinga yabanza yahinga yagoba nito twamutoya twamukopa twahinga ebikwijo ebikwijo byaruga musente twahera abana fizi obwiro bwenkaryari nko mu 2010 ukuza kufika mu 2020 bene bituretere sente munonga obwe mwabihingire twabihingire storage turetere mpora mwatandika twatandika ukote micaka ukore ntabire note michkwiju nkechi ukote mu mutwe gwacho hatiko kuguta mu itaka gukura turetero muhorona no mutwe gw'ikwijo hati gukikura gugirana n'ubwana buri bwa hansi buri bwa birds bazare binde byana hati leta nkwerekore ato mutwe nkogu ko kugukwata
hati nugo kubyarwa no kugwe no bwa badis hati ko kuguto mwitaka wagusimba moti hati gwija bwa badis zo bureta ibyana hati nagwa hamutwe gukura ngeno shanga ibine bikwiju bizire ati kijena oguma no bihingira bihingira then nibira kokura one is enough harvest umwaka gumwe no harvestinga kubikura obitema tirakozesa mashini z'emiringo ebiri ariho mashine y'angaro notamwe kwiju abana baketorora hakoma bakora kanyunka kakamura atako kiyamu ejo type yamwe yo kukamura then ndijo twine automatic machines ubwa machine bakozesa generator ubwa mata notamwe kwiju hate kwiju ubwo ni busajuba so tokagira amarwa nkamagana 3 ga tondo utine ko mako ngeno ko nikasa umubiro izobe muni kwasa kushohoza gerekana nkamagana 2 so umubiro nkabibiri no inegerekana magana 5 umubiro bishatu no so igerekana rukaga hati otamwe mugusha ukimara kutangwa mugusha umukina notamwe ntundu bara hansi narabaho narebeje ontabo nentabo bakare bakabagete ntabo nawe ine kina cyawe utayentundu bara nunge tatagukire uyongera hendeje kugira ngo kiprotecting utamwa amarwa gawe now story y'amarwa nyagihura ntwenda kugizo mu details tugaruka ha ground natandika kwinge bikwisho ebikwizo ibintu byera bulitaka apana ebikwisho mu ibumba tibikwera byenda eyiza itaka ribera nkorushenya shenyi nengari bitaka rye nombi itaka rye nombi ni runuza marwa kokto mwitaka itaka erye ryoroba ryere no basa kwata marwa 8 ogateke ganga kubira ganga kurwamwa amarwa marungi konkita karya nombi amarwa atano ga tonto no yamo waraji eri kubira iba kujya ngunebira mwene waraji nungi so itaka erye nombi ngeri rushenye rurungi yamo amarwa marungi nkeri nareba numutimba hanarebo no mushenyi kabisa omushenyi ogwo hansi gurya hansi munongo gwe ni mubi konka itaka erya higuryo mushenyi byo nirungi nariyo neribare makashenyi yes konka itaka erya wako mushenyi gwenyine tigukurwa mu marwa nyebikwije tubikura ha mushenyi nabyo nibikunda ahanta hajena ahanta hanuzire omukubyara no byaro to mu distance kubyara kikwije ikora harindi wono ndangwe bikwije bibonere no byara futi 8 ari 8 ni inkorutoki then bigira space up yes ati bizaraje kandi binyera nkebyo byo kureba okora futi 8 no kwenda kusigaho space yo jangu ikororo yongere kuzararikanye rekanye nabakorera nabakubikora babone nko kubakoramo kandi nabwo bibe bihango bigira size wabikwatanisa bugira obusize buke munonga ko kubikwatanisa bunyuruza bwanga kubonera konka ko kubihere space bigomoka kandi bigira umwanya murungi so twabyara twaheza ku spacinga ekikwijo kitu cyakwata endebera yabyo ne nabyo byine time yo kwikokajya utata hanu banbyetagendebere koko koro rutoki nange bikwije n'ibendo bikorere no bihamwe ebishansha imkwete ebintu ugaruka nahanso hakorera imirundi nkeshatu umwaka to kubireka kugwa mu kishaka ko kubireka mu kishaka kandi bifu so twaheza kurebera bikwijo byitu wajango miyake ngayintu batwatanche kusharura umwaka gumwe no sharura umyezi 12 nobo ryaho yine kikwizo kikuzire nobo ryo mukama so kumwabire muri yaho mwa leta mutente kateka yo kugira ngo hate kikwizo turga kukirya tushume tutandike kucongeraho mutindo ate nkoko nakugamba ngo twino mu shisho wayishira katutera mwa iryo technology nawe yiyabera bikopiro muri za bunyoro ate nitwe tukatandikiraho
twachongera variyo ko kuyamwe shande tekumara ato kigidisitiringa wateka waragi kandi waragi gira umutindo yes ko nkati akatare tikari karungi aho kuba hino buyabenegure gerekaneke edomora ya waragi hino buyabenegure mitwari 14 kuyabergure mitwari 14 ucyo windigerekaniza bonkigana ushango ine miliyoni za 14 uriyaho uryo mukama mbweno shango rigi konka hata akabeini kachi so mbwenu ati no muguza mutekigirikana emitwarena ngeni yo nikakatara kariho hati waraji kunu keshumire kimwe ekiresere cyo niki nibagira ngo bakareta mu amarwa nibagete mpaya tinkumanya bakugakorera nkahe garyomu ngakija ga competinga nabo waraji yitu yes kandi nkoko kukimanya ibintu bya agriculture itwe tukadictatinga market ati yitwa kataraka kwija niko twani tureba aho kwa natural waraji itwe twisa yo kunywa yes ni twise yo kwihamwe sente za school fees y'abana so omuntu yontasi yanyuyeka iyo kutunga ka fees ko kushomesa abana bato wakimanya so waruga warajinchi maisanga umuntu atari mu business age ari like ro butashomesa mwana namwe no warya yagumeza mwe ekafa eri ankeje yindimu abantu abinji nibaza kubugwa mani gushomesa abana fees neje kubasa kubatera hansi ako abantu bita binji bari amani gebikwisho okay so government mukabene mwende eyongeza mani nkahi abo kuba imwenka abantu abari ya ground nime mukumanyangu kurune yongeza hari yeki nitwashika bintu kitwera hweki ngeno government kan yetegeka byona nkati okuriya yaturondera katare kitwa ya kawaraji ngeno waraji tukagishabaki namwe nkahona rebo yo kututera hamane tukabona katare ka waraji ito twine nshonga abana twabahera fees je nane ntunguke gendo misho wanogeranisa okwinga ebikwisho nendizo mirimo kunu yanara abantu bahinga omwani nentoke ziriyo nemirumo ndizo yaguruka cyayona noreba muri mitoma na munonga kuno muri bitereko echa okwinga ebikwisho kirikita okwinga ebikwisho kibere kirgo mu mani konka president hato kugira ngo akatareke ebikwisho kafire hata abantu binene bagenda nibazo mu mwani ngwe nabinji ebikwisho binene babicwa bakubyara omwani nambwe no wareba gi ni naho wareba ncwire bikwisho munonga nareba ishambo rishanyiro horyo byubira omwani mazima nka eka nkibiri wazira zibyira omwani kandi aho ebikwisho mbere mbiremo kugira ngo bundi nkayongera ki omwani za sako no banka bwitu bwebyaro kunu yabiriyo munonga nambwe twine ka banka kitu sako yitu bitereko peoples nkoko around peoples ne yabantu mbweno etuyambira munonga bitereko peoples sako etuyambira munonga twinone ndisho banka banka y'abacara izo banki ibiri nkitwa abanyabitereko hano ruyare we are okay with those oriyo mumbaji kolise zona za banki zo ninzikozesa ko kumukufuna akasente mugira mta oizo shashura buri mwezi bano tambuka yo burizo mbwe stokora ngo twine ntasa atege ntasa yitu koko yakasente kandi ugumano shashura noza yahuware mwuga otiyansa nabo bakwikiriza urugero bakunyeganyegamo at the end of the day oshashura noreba ngo banki ze byarezi zongire kongera mana abahingi kuba kwatara mukono munonga mbwe nukankugambire za banki zaho zihira abanyabitereko tino muntu wabitereko wine na yimuso muto higuru utakurabira mu banko obu akaba cyara amwe na bitereko people sako mbwenu nkashabire utakubasa kumanya ngo ashemeye ko isa ba banka abukozesa nkanya karimi kagamba bunyambiri nahera abana fees namwe no kugamba nyo fees imperisi bampa sente mpa fees nsebi kwiju ngene tinyine nshonga na bwa banko loans ezabahingi n'abalisa nizahukana zita
na nezo muntu waburijo uwizana enda roni kugura motoka omulisa ningo muhinji mwamuhereza roni hino kumucendereza aha magoba kugira ngo abo kubebyiye nahinga bibe bya season timagoba gabuli izoba nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka okirya Sky Television deka tumureho twargayo ntuza kutunga omuntu arukora ombintu bye sente agire mbozi yatuhereza tutyo tukumalira program yitu Sky TV irakari abantu. RS Recruitment Services abasangi wa kuplota 38 Lumumba Avenue Nakasero betaga abakozi okolera mawanga ga UAE, Dubai, Qatar, Kuwait ne Europe. Emirimu egiriwo mulimu ejaba cleaners, warehouse workers, airport loaders, security guards ne ba driver n'emirala mingi nnyo. RS Recruitment Services bakirizibwa Ministry ya Gender, Labour ne Social Development. Era nga bw'ogenda otandikira okukola atenge emisala mirungi. Esimu eri 0708 793 631 oba 0775 M6 Munana Musanvu Mwenda. RS Recruitment Services, connecting you to the world of work. Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2096 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwiniro bwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial, accountancy, journalism and mass communication, electrical engineering, civil engineering, automotive mechanics, ICT, hotel and institutional catering, agriculture and animal production, fashion and design nagandi mingi. Ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda omisha ishomero. Umwaka mushya gw'ijana bintu bishya amakuru marungi ngagatahamu kutandika na 2015 byo kwa kabiri. Sky TV neija kuhinduka beta yari West kandi furuchari ma Crystal Road ezo makaga yago murembe agine technology ya mani okuruga buraya manye byoma byawe nibireba ko muntu mushawo oiju cyangwa cyano zona tizirahinduke Azam neza kumara bishatatano na mukaga Zuku zero mushanju Star Times binankaga na munana free to air not ina munana iwe tukuru kwa remote yawe ugira tiche tayari West ila kayita Sky TV irakari abantu. Webale mnonga Sky TV irakari abantu kandi kurukayo mukawumurako oliono leba program yitu eyo muhinji no mulisa ni Edmond Principal Farmer omuhinji atakwata muitaka kandi yenda kwamanyisa ngobwa hati tuli Azam channel bishatu 5 na mukaga tuli Azuku 077 tuli na Star Times benankaga na munana Kampala n'emyanya etotolire zentebe za wakiso nahandi imwe na mwate ko free to air apart from that mugaruka numunjera kutuleba so tukine abahinji kunu ya tuyo muri bitereko tuganira n'umuhinji webukwijo twayegitwaho omwami Innocent ogo ni general manager ahabwa bitereko people sako bitereko people sako kandi echango munonge kinamuletera program eji ni nyenda atushobore omuntu kwiyakuba ryo muhinji bonka banka bakuharoni abahinji nabatwaza bata process niningwa sebona kwakira Sky webale bwana Edmond Principal Farmer umuhinji utakwata muitaka nashemererwa kubaha kandi nabakira mwebale ngumani mwijani muturebe ni mutayira na nabahinji bitu no manyano w'umuhinji wakuno wabitereko yayishanga rya TV TV ne yanyu tukajibaretera TV ne yitu emwe yashanga na wajya TV abakampara bakumureba n'ikintu cyamani munonga kandi nawe ni cyongera na nakatale aha bintu giye jya kuba nagira ki ijya kuba nakora mwe no muringo gwo nitusimu umwana witu itene tumweto umwana witu uko umuhinji yabagambira ngo amazina tukamuha mingi munonga so nitumusima right honorable deputy speaker Thomas Tayebwa kandi aguturetera TV amazina gayine ni mingi munonga nikagubaga baleta Yesu wayine mingi munonga akijya kozire kiretaga buri kimweza yakoreye iki kiramuhizina yakora kiri kimuhizina mwe nitunka abantu babitere ko ruhinda nosi ni general ninga Uganda yone ni general bino kwesima munonga kora ngo gora rwo witu kuna hacyaro tukuzire na waha turatekana we waraji hati yani we kuri umwana witu kandi aturetire jamani mwe turahora turesima kandi mwe bari mumurije muratureba rukunde gume ho munonga mazina abarero bakureba Sky twabanyendo baretere ntanda omuhinji
na yakukanata na n'omuntu wabulijo ari kwenda rono mu bank webale principal farmer okuba bagambire ndi Innocent Olishaba general manager bwa Bitereko People's Sacco. Bitereko People's Sacco ejerizeho kukwatira abahingi munonga ndasima government ya Uganda akasako eji ekatandikaho mwaka gwa 1999 haze katandikaho government yabalo yagitandikwaho 2023 yija yaba registered fully na cooperative mwini ya na Ministry of Trade and Cooperatives owa registrar Kampala twa registeringa mbena ati Bitereko People's Sacco akorera omateka umuhando gugizire ki oguribwe. So Bitereko People's Sacco kuruga kare twatwire turahereza roni ezobuhingi na buri kimwe cyobona nko turabihereza haza twija twafuna mu challenge ombahina mostire agriculture roni orayine mu buzi buterinka business roni terinka ki ako umuntu arakuja kushabe roni ya agriculture yeza kushaba roni ya agriculture agenda ze kuhinga anda kumara mezana atakasharurire kandi ago mezana ukabiro ndeki esente amagoba gawe uri ndesente nguzibe zirije yes kandi wenda kumara mezana esente zezi zitaminkahe umwitaka bwanyuma ya mezana ago ninga mukaga ati waye ikintu cye y'umurundi gumwe abone kureta ki. So twija twasitama twachaja nawo twarangwa abahingi tushemerere kubahwera bakaregwa kunyigisirizibwa akakukira guma kiso kiretero umuhingi yareba bamutera umanya hato kwezi kurengire ataza kujya kafuna kugira ngo banki tamubanje ninga jya ruboni urajimanya ruboni advance kushango ino mwani gwawe tikukahire hati ubuguta kahire waza wo mushubuzi nanka wazukwakare uti buzimpire yazi kwakare azo jiko buyazi kwa umwani gwawe ujyari shiringira 10 niho mwagubarira kuwaza kwikibo kumuhereza umwani gujya mitware 2 uratego kumuhereza atandikaga arikajati yongeramo igora muhera ezi yakwerire buriya nizo ramuhereho. So washange bafa mukamubazire bafi 10 buri bafa gikubazira umutwaro konka hata harvest time eshayo ku harvestinga bafu yo mwane jya mitware 3 konka yiwa initial agreement iragamba umutwaro so mwe naraza kucitinga ushange waba cheated. So tukareba ngo abahingi bitwinde kubayamba no kubayamba so turakora process ya burijo ari kushabaroni akore biretagisa you present utwereke ni uri kuza gukora ki work plan yawe niha tukujya ngo twashiranga cyaba open buryo umwana no wari kuronda mwe ezo kuza kunywa mukamuja kure akija ati nanye kuza kumumpeza zagurikare cya ukora work plan nyowe ndahinga omwani ninga shinge umuhingi webikwijo ninga wo muceri ninga ki mwini work plan yanje gete season ya handa za kugira anti intereze ntabire ngire okusharura kawanje no bwiro buno so tukuguranting ikiba leta grace period sekira musango turaza ku grace period umubwire bwo rabo tagatandikire ku harvesting ubo tarashashura mwe n'umubaranguro ni yagitandika burubu yatandika ku harvesting so twagikwa hati konga twamanya ngo mweni hatu bukujyo okukubanza ali ya mezana mbweni chamansi ukuza kufuna senti ni kubara zifuno kwa 5 ningo kwa mukaga so hato kwa mukaga utandika kushashura roni yawe tukwire grace period so kira mayisangu niwe oraza kwetwara ukore ibintu byawe turaze kujya kafuna ngo banka yakutapuresha turaze kuza kujya za ruboneze ukaguze ibintu byawe bicyari bito kuyo ni oraza kwetwara hato kore ibintu byawe kikine waheza kuri ya rubone bitera uruba akashina cyeje kirabaho hato shayitage kushwa kuri funding kuri kandi se tutagizire ki so tushanga ngo twabakorera icyo kintu mukabiya hwejo badeni yo kugira ngo mutareke pressure ye sente ku ibintu byokoro bihingiruke kubiguza bicyari bito ukabidondoza ikintu kirime mitware 2 konkaje ati banka yaza kunyita mumpe shiringira 10 ukuranga ubwe no kujyagira ki tushanga ngo icyo letera abantu bahendera bose gwentasa kandi batigwe n'injara akabintu wabidondoza urahendera intase gizire ki so tujya ngo twakore icyo abahingi bitu tukaba assessinga je kwaje ati work plan yanje neje tukija tukareba yes umuntu ugwali kiriya tentabire ngiye yagiterereza arinde zo kutamembibo hatukakwereza zo kutamembibo kuri wonda guri mondi ari habarahinga muraji quantities mu acres alindagura nkiba afunga 50 zemonde tayine sente intabira jine yagiterereza tumuha sente atamimbibo yeye yasharura gira ki aleta sente. So abahingi bitu niko turabakwatiraho baso kugira ngo nabo babase kuyamwa na munonga ebiro twine mu challenge kugira oramanya kuniyo mu locality yitukura hiwa yitorura hingi twineme bikwijo aze bikwijo bituyambire munonga akabantu abingi bo nabashomeseza abana kora birombi kwijo baguza waraji
ikidomora cya waragi umuhinji yabagambira kikakiragura imitwaro 14 15 muntu kiza kibo jya warango fizi abana bari kuza kore bigeza habare sandemwe uyirukanga no muhoro ushumumbi kwijomu utema mebijirikani nka 30 gya tonto ushanga iyo mebijirikani gyo mukaga gyaki gya haragi hatuziza hari 14 ushango ine sente nyingi ushashura fizo ushashura habakozi ni wosigaza haka uko kugira ki akokwebisa konka hati tujire twafuna mu kizibu ibikwisho bya cyendera haka beyi so ate kikwijwe domora iki ya waragiro shangira gure mitwarena haza kukirabaho tuwena turaba affected oramanya business yemu yaba affected zona kugira ngo zona zirahikwa iyo wasikuru fees urakuba affected na no mushomesa taratunge mushara kati bashashura fees nito ba bank ati turabeho abantu biti bagira ki tibashashura na nejare rero yongera so mwe tukabire turashaba ko muhinje yakigambire kutugiraga ngo twino mwana witu right honorable deputy speaker waina magezi agararenga agabandi mwene ni no wakabira ari ruhanga woramanya hati no bwajyo kwarasa kubajya kufitira hintikatika kuri ibi bikwijwe ibi twabikorera ki rasa kushanganite hari cooperative zo mwani zijya kongera value additional mwani bagutwara he rasa kushanganite wajya ngo ibikwiju tukore cooperative ushanga ibikwiju turamanya ngo hatiya turaza kuba akatali ni kensi yona ninga factory yitera hariya ntubitwara factory ninga factory yitera hariya muri kimwe cyona turakikorera hariya kari nibagikora kari bagikorera hariya twarimbwe kunanka kushohoreza hari waragi hato shange bikwije twa divertinga twatanka he diversification ikibagambaga twazana na alishukali ushange ndo tubasa no stabilizing price munonga hato shange ndo shukali turashohoreza hari so twabwe na mentasa kandi kituyambi umukweyongera kutunga tunguka turukwiriro kwendera oruge ankomentari mu finances mu kigambo kimwe bibiri abantu abarukwizo banka kuyiha yo sente no bahabutumaje meni yonkanye ndabanza no kusima ba members bitu abwa biteri ko people sako kuyiha tutandikire na hati hakaba memba baba batariho ito tugizire ki nyewendi munko mukozi nico rara nawaza kore wataho mu office warahinda ansitami ndandaranza nkahe aheru so cyangwa sangwe shayo nandagira ki shayo nandashohora konga member wo yija office gindurere akashini kwekira gupa mwenu shayo nandagira ki banka tiyoha konga mukama wawe walija tahemu atagumara so cyangwa sangwe banka neyoha mwenda sima ba members bita bwo bahagize bwabo bwo bushakiji bwabo kuguma baratuyamba ubwire bwinji baratuberaho manager nyenda twendera habo kubebe bya bitere ko tuberawe nyenda okufunaho engineer edakika nkibiri program irukwawe bari munonga kandi okurara watwereza kirako amina we bari principal farmer mukama arinde engineer aije tumarire abo kuba nyenda kumanya engineer ebikwije byakusharura hani bingana ki nabiguzankahi na warajeji najiguza bahi engineer mukamanya twareba aba bank batutereze mbozi nungi ebikwetagisa kwiza kufuna ka sento mu banka no katungota kandi wakafuna no kashashurota iwe nko muntu hati famu yawe yahika hati no sharura amasharura gari kwingana ki twazo mbyama umarwa gicukwijwa gina areba intasha yawe yemerireta sofa atamarwa gunyine omuntu abo agina areba nigawasa kurwa mu egerekana nkigana za waragi kandi byo warani batema nabyo ndiruga mu nkigana za waragi ngeno hati nimbasa kwisha kusharura hati nimbasa kusharura egerekana 200 za waragi so egerekani 200 za waragi ezo wajya ngo burigirikana nono giguza siringi zingahe emitwarena so no reba ngo ebyo ezo nka 200 no izo zikoro mu season ni buri mwezi ni yabikwisho no semirundi ebiro mu mwaka ngeno wasa it is two season ari izoba wabigiraho ne kofira nasima muhingiro yanganwa Edward principal farmer utafata mwitaka ngwe no kwisho katayero famu yanje kandi okambuze buzo bino mu development nkashabire buri mwantu wena namanongo mu Uganda yitu ya hati okwejumbira mu bintu byantunguka kuhinga okarisa nango katungana nebinde bintu akwankanye
nyine bikwije nyine musiri gwe bikwijogo nyine misiri yo mwani nyine bye nyanja nyine famu yo bute yente mbwenu kandi nyine mnembusi mbwenu hati ekikuchikugwa katare ndanzoko ekyagwa katare ndanzoko mwenu tikirungi no kutega engogo nyingi tikirungi omuntu kwesibira kintu kimwe nasigara ndi engineer Rukundo Henry urukurwa mu Burembo Kigarama Bitereko mu Ruhinda North constituency batabane ba Thomas Honorable Right Honorable Thomas Tayavuga noreba okwega mu Ruganda bajango kutambura kuraba okudda kunyumya hata waba nohurira emboze ya rugaha ni important ne cyamani ekinkuza gukora ki okubongeraho cyangwa umunongo bampe kikwijo kitena hibega kitanyeba. Number 1 twayega ngo takakora project emwe kora project zirengeremwe project eje kutaso mu season eriye bene taha mureka kureba kintu cyumoka kiferaho. Number 2 yongero mutindo ha bintu byawo ebikwijo twatubere abantu babiguzo mu butare hata ne babihisa mu waraji edomora nemitwarena ekibuzo nkibuza edomara no gihombi kwizo bingaye waza kubugusa nke bikwizo emitwarena no gihamu ece kibuzo gendo cyebuze ko rabwa no muntu kimubuze uri kubihinga nabanyeta Edmond principal farmer twatungo mu kisatu afunaho na general manager wa Bitereko People Sacco line ya bank na financial management yaji kugambira tinguza kujigarukamo mbarebe sabiteru kwija mukama balinde we keep African hopes alive. Sky TV